We are convinced that the role of religious communities to actively plead for peace is unavoidable, not only because of the presence of different religious communities in the countries of Southeast Europe, which were, not only once, misused for political purposes, but first of all because of common moral values which lie in the foundations of these various religions. These values, among other things, are peace among peoples and nations, love for our neighbors, respect of individual freedoms up to the boundary of not jeopardizing the same freedoms of others. Testimony of an easy but hardly applicable motto: behave towards others as you would like them to behave towards you. From our point of view, steps and actions that will lead to greater freedom and greater security of citizens and more resistant democracy in the countries of Southeast Europe should include promotion of ecumenism, encouragement of interreligious dialogue, and cooperation between civil sector and religious communities on common premises. In June 2008, right here in Strasbourg, in the building of the Council of Europe, the first roundtable meeting was held under the title "The Role of Church and Religious Communities in Sustainable Peace Building in Southeastern Europe." That meeting raised a lot of issues. Owing to the association Civis, which gathers non-governmental organizations from Southeast Europe with its seats in Belgrade, and the Swiss Peace and Crisis Management Foundation under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, we present you the serial of 3 episodes titled Interreligious Dialogue and Peace in the Balkans from 1990s to 2009. A dialogue is not just a condition for better relations between people and nations, a condition for better quality and more rational living. A dialogue is a life itself. The fullness, wholeness, joy, greatness and beauty of life are in a dialogue. The absence of dialogue causes distortion, destruction and degradation of life. This is true both on individual and collective, common level. Svet ne može postojati bez ja i ti. Ono što se dešava u svetu i što postoji, to je ono između ja i ti. Jedino tu možemo realizovati i sebe, a znači i svet. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da i ja i ti u dijalogu budemo iskreno otvoreni i spremni za dijalog, da budemo vrlo čvrsti u vlastitom identitetu, odnosno da znamo ko smo, ali isto tako da se upravo snažni na osnovu takve identifikacije otvaramo prema drugome bez ikakvih opterećenja. Mora se uvažavati drugi, onaj s kojim se razgovara, i to se mora autentično uvažavati njegovo mišljenje, što opet ne mora značiti da treba da prihvatiš to mišljenje ukoliko argumenti nisu takvi da bi te naveli na to da ga prihvatiš. Moraš se međutim obogatiti sa znanjem te pozitivne drugosti. Ujedno moraš prepoznati čoveka, nekoga sebi ravnog, u principu sebi ravnog na osnovu tog generičkog jedinstva ljudske vrste, i mora se afirmisati to da je upravo jedinstvo ljudske vrste, to da je čoveku brat, što danas može zvučati patetično, ali je zaista i biološki istinito, u stvari jedina prava i velika istina. Interreligijski ili međuvjerski dijalog je upravo zbog toga tako važan, jer povezuje sve koji traže Boga, koji su ga pronašli ili smatraju da su ga pronašli, a onda se taj dijalog proširuje, kako danas volimo da kažemo, na integralni dijalog i sa onima koji ne vjeruju, ali koji ipak žele da žive, i to svi mi želimo da živimo u sreći. Kako da živimo u sreći? Upravo zato je potreban jedan integralni dijalog i sa društvom i sa kulturom, i upravo tu vidimo da pronalazeći Boga pronalazimo i izvor različitosti, bogatstva, i sve to bogatstvo se, ako je čovjek vjeran svome razumu, dopunjava
i tu se stvara jedna izvanredno velika harmonija u različitosti i dopunjavanju. Grubu konstrukciju te harmonije je moguće uspostaviti pravnim sistemom, ali one finese koje pravni sistem nema kapaciteta da ostvari, onda ih je jedino moguće ostvariti dijalogom, a to znači jednim rasterećenim razmjenom, jednom rasterećenom razmjenom svojih mišljenja, zastupanjem svojih mišljenja uz poštovanje drugih i njihovih mišljenja i traženjem tačke susreta koja će ispoštovati naš elementarni interes, a neće ugroziti elementarni interes druge strane. Međureligijski dijalog je jedan od najvažnijih dijaloga koji je zapravo iznedrio 20. vek. Mislim da što se tiče svih ranijih vekova, tog dijaloga nije bilo. Svako je mislio da je u posjedu istine i da je onaj drugi u krivu. I to je proizvelo ono što je proizvelo. Verske ratove, mržnju, odnos prema drugome kao da je ništavan. I bila je potrebna, ili kao da je bila potrebna, ta užasna tragedija koja se desila u Drugi svjetski rat u 20. veku, koja je zapravo na neki način prosto donekle onako osvestila ljude, da vide da dalje tako ne može da se ide. To su bile opasne totalitarne ideologije i čini mi se da smo sada na pragu razumevanja da svako ko misli da je on u posjedu istine je na korak od jednog veoma opasnog totalitarnog sistema, naročito onda kada teži to da nametne drugima. Čini mi se da smo svi svjesni da nam je potreban, ali da još uvijek ne nalazimo pravi metod, pravi način kojim ćemo doći do dijaloga koji neće biti lažan. I think that the idea of respect is fundamental. To respect each other, to respect the fact that someone else can have different opinions from yours. In religion, the idea of respect nowadays is something real, because we accept that the others have different ideas, and we don't try anymore to convince them that they are wrong and to change. So it's something extremely useful, because even if we have a strong idea in religious terms of the existence of God and in which way we have to live these beliefs, at the same time we accept that someone else who is next to you behave in another way, and you don't have to say that's worse than what I do, or that's better. You just have to say he has the right to do that. To tell the truth, sometimes it is even more difficult for us to communicate with the representatives of the conservative circles in our own religious community than with other religious leaders. And that's the point. Without real discussion inside our own religious communities, our interreligious discussion will be very polite, very nice, but fruitless. Postoje ljudi u svim religijama koji odu, ja to volim da zovem tako, u takozvanu patologiju religije. A to je u jednu pobožnost koja isključuje druge ljude. I oni misle da su oni, ne znam, jedini imaju pravu i direktnu vezu s Bogom. I onda dolaze ono najstrašnije iskušenje o kome je govorio Hristos, koji je bio Bogo čovjek, to ne treba zaboraviti, i Bog i čovjek. Doći će vrijeme kad će mnogi koji vas ubiju misliti da Bogu službu čine. Evo citirat ću mog prijatelja, muftiju srbijanskog, efendiju Jusuf Spahića, koji je jedanput izjavio, on tako ima tu finu sklonost ka mistici, kaže, pa daleko je bolji i plodonosniji dijalog između jednog isihaste, jednog kabaliste i jednog sufiste, nego između ovih ustaljenih autoriteta.
I tu zaista jeste, mi čak, evo, vrlo često u okviru sopstvene zajednice ne možete da nađete ljude s kojima biste razgovarali na te teme, a onda vidite i prepoznate tu iskrenu jednu religijsku dimenziju, taj jedan istinski religijski život. Niti je Isus bio ono što je bio za platu, već je bio stolar. Niti je Muhamed bio ono što je bio za platu, već je bio trgovac. I Mojsije se bavio nekim svojim biznisom. Kada postanemo jedni drugima konkurenti i u okviru svojih verskih zajednica, ali i u okviru verskih zajednica kao nečega što nas zajedno objedinjuje, vrlo često se javlja ta sujeta. Nečija inicijativa, a nije moja, onda ja namerno opstruiram to. Verujte, prajezik je u stvari jedan jedini jezik i mi pričamo samo dijalektima toga prajezika, a kako nam je ona reč Adam zajednička za sve jezike, tako postoji i ova reč Sejtan, šeitan, sotona, satn ili sejtn. I pitaću vas, u srpskoj reči suglasnici sejtn su prisutni u kojoj reči srpskoj? Sejtn, sujetno. Sotona je bio sujetan zato što mu se pojavio čovek i pomislio da mu je konkurencija. Kada god smo na terenu sujetnoga, mnogo smo daleko od svoje misije da pozivamo ka jednom jedinom stvoritelju, a onda obstruiramo spoznaju jednog jedinog stvoritelja i svako dobročinstvo koje bi proisteklo u međuljudskim odnosima. Izvesno i to i tačno je da sve crkve u manjoj ili većoj meri imaju, što se kaže, antiekumeniste. Oni nisu ni beznačajni, ne treba te stavove niti marginalizovati, niti podcenjivati, ali mislim da preovlađuje svest, da preovlađuje uverenje i dobra volja u svim crkvama, da je dijalog neophodan i koliko je meni poznato, sve crkve danas u Evropi teže ka ponovnom uspostavljanju jedinstva. Uprkos, naravno, što unutar svake postoje i otpori takvom mišljenju. Uostalom, kroz čitavu istoriju hrišćanstva uvek je bilo ono što bi se reklo političkim jezikom i levica i desnica. I could observe that since Vatican II, since the 60s, the dialogue has been increased among Christians. First of all, this what we can call the ecumenical dialogue. It's stronger and stronger. I could assist to common religious ceremonies where Protestants and Catholics are together. Something was unthinkable 30-40 years ago. Kao što znate, da mi svi živimo na nekom mikro i makro planu. Imamo svoje porodice, imamo svoje crkve, imamo svoje zajednice i ako na tom mikroplanu nije dobro, vrlo teško će biti na makroplanu. Since the year 2000, there have been significant political changes in Serbia, and already in 2001, the government made a decision to reintroduce religious studies in schools. Then in 2003, the broadcasting law was passed that enabled religious communities and churches to have their own media. There is also the law on churches and religious communities from 2006, and finally, the Restitution Bill is the fact that institutions, both European and those in the Balkans, are of utmost importance for promoting dialogue. Donc la présence du Conseil de l'Europe, particulièrement orientée sur les questions de rencontres interculturelles, de défense des droits de l'homme et de recherche de la paix, et puis la présence aussi du Parlement européen, de l'Union européenne, font que depuis Strasbourg, il peut être particulièrement symbolique et significatif de lancer un appel au dialogue, à l'effort de compréhension des uns et des autres et à la recherche de la paix. Ja mogu izdvojiti negdje godinu 2001. drugu, gdje je bilo toliko skupova u Beogradu, drugim gradovima Balkana na koje smo i pozivani, gdje je toliko bilo jedne pozitivne klime za dijalogom,
Međutim, ubistvom Zorana Đinđića to je sve stalo. Mi smo prosto, nažalost, čak je stala i briga od evropske institucije. Bar ona ne dopire do nas. But it's very interesting to see that the Council of Europe participate to these activities with two main activities. One of these activities was the white paper on intercultural dialogue, who has been debated and launched in May 2008. And that, if you look into the white paper, you see there is a chapter, a very important chapter on interreligious dialogue. Značenje institucija je upravo u tome, jer pre svega one sakupljaju, hrane, sećanje, iskustvo čovečanstva ili jedne određene nacije ili crkve ili vjerske zajednice ili kulture, da se sećanje bogate prošlosti, istorije nikad ne gubi i da na osnovi tog sećanja čitave istorije što bolje definišemo naš predlog, naš odgovor, naš zahtjev za ovo vreme. I conclude that coexistence will become one of major problems during the next decades, and that the real question is whether coexistence will be an inexhaustible source of conflicts and tensions, or the civilization of harmonious coexistence will be reached both at local and global level. What has the West done for the Balkans, and what is it doing today? En l'occurrence, ce qui se passe dans les Balkans touche plus particulièrement les Européens. Les Balkans font partie de l'Europe et géographiquement sont d'abord très proches, mais culturellement, oui, c'est l'Europe. Donc, culturellement, historiquement, même s'il y a beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés par le passé, les Balkans font partie de l'Europe. Et donc, du coup, on ne peut qu'être, en tant qu'Européen, qu'être touché par et préoccupé par ce qui se passe dans les Balkans. Mi znamo da je Evropa bila podeljena, da smo mi živeli u zatvorenim svetovima, otuđenim svetovima, koji su jedan na drugi gledali neprijateljski, da su stvarane različite predstave. Dovoljno je recimo vidjeti samo putopisce zapadne koji su pisali recimo o Balkanu i o istoku. To je nešto zastrašujuće i za mnoge zapadne Evropljane. Balkan ne pripada Evropi, Balkan pripada dalekom istoku, orijentu. On je simbol mračnjaštva, despotizma, totalitarizma i svega onoga što skrnavi ljudsko dostojanstvo. To su najčešće predstave. Sa druge strane, za mnoge balkanske narode, Zapad je simbol zla, jer su imali tragično iskustvo. Well, the year of the intercultural dialogue, 2008, has been for, I think, all the international community a moment to reflect and to act. Ovdje se dešava ili je to neka strasna ljubav ili je strasna mržnja. Nema nekog normalnog odnosa između države i crkve. To možemo da zahvalimo i istorijskim kontekstima i nemanju pravnih regula za te stvari i tako dalje. Ali u svakom slučaju moramo da znamo da je bilo to dugo vrijeme militantnog ateizma koji je na neki način imao jedan dijalog sa crkvom koji je bio, u kom je crkva bila u podređenom položaju. Sad je to drugačije, ali očigledno nije izbalansirano. Nije majka Isusova najodabranija žena sveta Marija, po našem viđenju, nipošto, verovanju, nipošto Bogorodica. Već majka Isusova, najodabranija žena. Nije ona da bi olakšala svoje trudove pre nego što će roditi časnoga Isusa, sina Marijinog. Ubrala plodove sa višnje ili trešnje. Niti je to drvo bilo zimzeleno, već jeste bila palma i jeste bila urma.
Ali šta ćete u Srbiji? Nema urmi i nema palmi. I jabuke su dobre. I kogod od ovih naših muslimana planira da u Srbiji, slikovito to govorim, sadi palminjake, ili će utrošiti mnogo para na staklenike i opet neće ništa roditi, ili će prihvatiti da i jabuke mogu da budu dobre. Concerning your region, for example, I remember when the UNESCO General Conference, we adopted a decision to support the Sarajevo Bibliothèque. I was there, intervened in this occasion. It was an extremely touching moment. And of course, in the UNESCO, what is very important, we take care about education, culture, the patrimony, for example, this heritage, that's very important. But always we keep in mind that human beings are the most important value to protect. 8 million Muslims live in the Balkans, not including Turkey. In Bosnia and Herzegovina, Albania and Kosovo, they form the majority. Euro-Islam should not be taken as a common doctrine for Muslims in Europe, but rather as a basis for discussion where Balkan Muslims can make a significant contribution due to their rich experience of living in secular environment. Islamic Christian dimension in the Balkans certainly has its yesterday, today and tomorrow. Ono što treba istaći jeste da tu dolazimo do sučeljavanja dva pogleda na svet, uglavnom, uz određeno uopštavanje koje je po definiciji pogrešno, ali ga ne možemo izbeći. Znači, na zapadu Evropi uopšte, ako o njoj govorimo kao zapadnoj Evropi, ali mislim i šire, preteže jedan sekularizovani pogled na svet, gde je religija prevashodno shvaćena kao privatna stvar pojedinca, gde ona ima malo